V tokratni avtomobilnosti vam predstavimo tistih nekaj redkih premier, ki jih te dni ponuja pariško sejmišče. Naredili smo prve kilometre z Audijem Q3, testirali Grandlanda, v Silicijevi dolini pa ugotovili, da bodo avti v prihodnosti lahko zastonj. Pevka Anja Kotar pa nas je seznanila z aktualnimi govoricami v tem high-tech okolju. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Z našo ekipo se praviloma udeležimo vseh večjih avtomobilskih salonov po svetu, vsekakor in vselej pa vseh treh velikih v Evropi, Frankfurt, Ženeva in Pariz. Pariški poteka pravkar, ampak nas tam ni. Tudi zato, ker tam ni večine oziroma zelo veliko avtomobilskih proizvajalcev. Če začnem samo s tistimi na F, Ford, Fiat, Volkswagen, pa Mitsubishi, Subaru, Mazda. Volvo, Mazda, pa oba na pol francoska, Opel, Nissan, veliko jih manjka. Ampak da ne zvalimo vse krivde na samo sejmišče, na pariški avtosalon. Oni so se zelo potrudili, da so napravili iz tega kongres mobilnosti, pripeljali vse strokovnjake. Tudi obsejensko dogajanje je zelo bogato in pa seveda poleg avtomobilov boste tam našli tudi salon motociklov. Pa starodobnike. In ko smo pri starodobnikih? Zgleda, da se bo začelo prav v pariškem salonu, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo. Pariški salon avtomobilov velja pravzaprav za enega izmed prvih na svetu. Kdaj je odprl vrata? 1898, kar, če hitro in dobro računate, veste, da pomeni 120 let od začetka. In, kot smo napovedali že v avtomobilnosti, mislimo, da se tukaj avtomobilski saloni pravzaprav začenjajo obračati po novem vetru. Ne samo, da se bodo avtomobilski saloni v prihodnosti morali vsebinsko pretransformirati in slediti mobilnostnim spremembam v celotnem avtomobilskem svetu, postati bodo morali spet zanimivi tudi za nove medije. Ti so si, in to se v pariškem salonu lepo vidi, vzeli svoj prostor že prej. Vsi socialni, internetni mediji so postali tako zelo zanimivi za prodajalce avtomobilov za njihove nove produkte, da so si ti, tako kot je na primeru Audija in Mercedesa, vzeli svoj čas in prostor že pred avtomobilskim salonom. Francozi so pariški mundial vedno imeli za svojega. Letos pa so pripeljali samo koncepte, pa čeprav kar precej zanimive. Tako tukaj ni bilo novega Clio, Renault je pokazal zgolj zelo oddaljeni samovozeči koncept in pa pokazal prve vizualne napovedi malega dostopnega električnega avta, ki pa bo najprej kitajski, šele potem bo čez nekaj časa morda zapeljal tudi pri nas. Pa tudi Citroën in Peugeot nista imela pravih zvezd. Otipljiv je kvečjemu karavanski 508. Več pozornosti pa je prejel retro koncept s futuristično tehniko e-Legend, ki z imenom morda cilja na to, da je bil 504 Coupé legendaren. Med francoskimi znamkami so torej to pariško razstavo najbolj izkoristili pri znamki dveh strešic. Pripeljali so C5 Aircrossa, torej Citroenovo verzijo Oplovega Grandlanda. Svoje verzije znanih SUV-jev te skupine pa je tokrat premierno pokazal DS. DS3 in DS7 Crossback dejansko kažeta bolj jasno usmeritev in verjamemo, da tudi bolj svetlo prihodnost te znamke, za katero so si pri Citroenu kar oddahnili, ko so jo osamosvojili. Kakorkoli že, večje zvezde pariškega salona so očitno pripeljale z druge strani Rena. Recimo Mercedes-Benz, ki je predstavil novega B-ja. Ta sloni v celoti na impresivnem A-ju in s tem snubi kupce, ki še vedno stavijo na enoprostorske prednosti srednjega avtomobilskega razreda. Pokazali so tudi novega GLE-ja in s tem ukradli kar nekaj pozornosti novemu BMW-ju X5, niso pa uspeli zasenčiti premiere nove bavarske trojke. Je pa res, da je oblikovana točno tako kot petka, se pravi nikakor ne športno in upadljivo. Manjkala je tudi celotna skupina Volkswagen, no prisotni so bili francoski distributerji, ki so sicer razstavili svoje modele, a klasičnega blišča ni bilo. Tovarniško so se predstavili samo pri Škodi s konceptom, ki napoveduje novega Rapida, tokrat kot polnopravni model, ne pa kot nizkocenovec. Iz te druščine je izstopal Seat in njegov novi veliki SUV Tarako. Že izbiranje imena je bilo nekaj posebnega. Tokrat so ga izbrali s pomočjo javnega razpisa in seveda nosi ime mesta. Ja, in to mesto je staro ime za Tarragono, ki je 200.000 prebivalcev veliko mesto ob morju v Španiji. V bistvu leži v Kataloniji, ampak zaključiva ta naš sprehod po osiromašenem Parizu z znamko, ki je tam pustila močan vtis. Toyota je odlično izkoristila prazen prostor in pokazala 3 močne premiere.
Najprej se v Evropo vrača Camry, velika limuzina, zdaj izredno priljubljena v Ameriki. Po ameriški premieri je zdaj v Evropo pripeljal tudi novi RAV. Revolucionarno oblikovan, torej veliko bolj drzno, precej neklasično, zato zeleno japonsko znamko. Sporočilo pa je jasno, eko ne pomeni nujno dolgočasno, sploh ne. In enako nam pravi tudi nova Corolla, ki je ponujala hibridni pogon s precej več konji pod pokrovom. In ja, Corolla je v bistvu novi Auris. Naj vas spomnimo, Auris ime so si pri Toyoti izmislili zato, ker je Corolla postajala premočna in samostojna znamka. Kaj to zdaj pomeni? Da je bil Auris premalo močen? Vprašanje za vas. Presodite sami. Zdaj pa se iz Pariza selimo v Bergamo, v okolico podalpskih italijanskih jezer, kjer smo vozili prenovljenega Audija Q3, ki je sicer oblikovan na stopaško, a njegova novost, velika prednost je, da je čedalje bolj družinski in prostoren. Že po slikah se vidi, da je novi Audi Q3 zrasel. A zrasel ni le v centimetrih, še precej bolje v vtisu, ki ga je pustil že ob prvem srečanju. Konec je dobe odraščanja, zdaj je Q3 mož, ki je našel notranje ravnovesje. The Q3 has grown, it's become more confident, and is a more evoking SUV. When we were going about the design process for the Q3, we had one word in our heads, and that word was balance. By far the biggest change of the whole car is we tried to give it more of an SUV feeling. And the first way is we really took the whole front of the car and we've moved it half a level up. And this has resulted in a lot of things. So we've got a straighter hood. We've also got the whole kind of shoulder line is also higher. And then there's something very unique. Normally the shoulder line in an Audi runs from the front lamp to the rear lamp. But however, in the Q3 it's different. It actually cuts into above the wheels, it cuts into the body. And this allows us as designers to really make a lot of sculpture and give the car a lot of character. Pa vendar ne spreglejmo, da je novi Q3 zrasel prav na mestih, ki ga zdaj precej bolj suvereno postavljajo tudi pred družinske kupce. Za 10 cm ga je več v dolžino, večina prirastka pa se je zgodila med obema osema, tako da je občutno več prostora še zlasti v kabini in v prtljažniku. Zadnjo klop je možno celo vzdolžno tudi pomikati za konkretnih 15 cm. Prilagaja pa tudi naklon naslonjala, ki ga sicer lahko poklopimo v razmerju 40-20-40. Prepričani smo, da bodo prav nove prostorske mere še posebej močan magnet za nove kupce. The Q3 now sits in between the Q2 and the Q5. Obviously the Q2 sits at the start of our lineup. It obviously holds the most opportunity to influence with the strongest character. At the other end of the Q3, you've got the Q5, which is obviously a really sophisticated car. And we wanted to create a car that was a little bit of the character from the Q2 and the sophistication of the Q5, but we didn't want to make a car that was compromised. We really wanted to give the Q3 its own unique character at the same time. Da se Q3 umešča med najbolj žlahtne premijske mestne športne terence, pove tudi v neskončnost dolg spisek možne doplačilne opreme, kjer se najde vse, od nastavljivega ali športnega vzmetenja, matričnih luči, audiosistema Bang & Olufsen do popolne varnostne opreme, glasovnega upravljanja ali na primer aplikacije My Audi. Audi ponuja tako bencinske kot dizelske agregate, s čimer jasno sporoča, da sodobni in očiščeni dizli še niso rekli zadnje. In ja, seveda je tu legendarni štirikolesni pogon Quattro, ki je uglašen predvsem na doseganje optimalnih dinamičnih voznih lastnosti na slabših in boljših asfaltnih podlagah. Q3 na naš asfalt pripelje novembra, ko bo jasno tudi to, kakšno ceno mu bodo namenili. V nadaljevanju oddaje se srečamo z analitikom, ki predvideva, da bodo avtomobili v prihodnosti lahko zastonj, a premijska storitev bo mikavna zaradi storitve v oblaku. Slovenska pevka, ki živi v Silicijevi dolini, nas je updatala o tem, kaj se ta hip govori v tem high-tech okolju. Recimo to, da leteči avti nikogar več ne zanimajo. Audi plans to realize in 2025 $1 billion revenue out of the digital services. In the entire market of mobility and shared mobility,
and connectivity probably is worth 1,500 billion by 2030. So this is going to be a massive market. 1500 milijard je znesek, ki si ga težko predstavljamo, še posebej, ker gre za digitalen svet, digitalne storitve, ki jih v tem trenutku še ni in ki so stvar prihodnosti. Ampak vemo pa, v katero smer se vozijo avtomobili. So, Mr. Niels, you have an office in San Francisco. So what exactly have you learned here in San Francisco so far? Oh, there are several things. I mean, how do people behave in their general mobility life? And we also test solutions, how Audi can tie in best. So one of the services we launched actually in San Francisco first was Audi On Demand, where you can actually choose a vehicle. Concierge service is bringing you the vehicle, explaining you the vehicle, and then picking it up later on. And you know exactly what kind of car you get. It's not like in a rental service that you book a category. That's what we started here in San Francisco, actually. V Dallasu pa je Audi ponudil še eno storitev prihodnosti. This is Audi Select. You get a wider range of cars and you can choose from. You can choose a convertible, you can choose a limousine, you can choose an SUV if you want to invite your family for a weekend trip. Vse to za vnaprej znan mesečni znesek. Ključno vlogo pri tem pa odigrajo trgovci. The dealers have cars and they use the cars for different purposes. Why not renting them out to customers? Iz istega razloga bodo tudi slovenski trgovci z Audi kmalu ponudili car sharing, seveda na lastni platformi in v kombinaciji z vozili in znamkami iz Porsche Slovenija. Tu so tudi Volkswagen, Škoda in Seat. Ampak poglejmo še malo naprej v digitalno dobo. There's a lot of services that you want to consume as a customer while you're in the car. You want to have it connected to the internet. You want to be able to, maybe your children actually watch television and entertainment in the back that's live connected. But then you can take it to another level once we move towards level 4 autonomous, where actually you can, the average person today spends 50 minutes per day in the car. Yeah, so if I'm not driving anymore, but I'm actually being able to do something else because my car is driving me, I can use these 50 minutes quite differently. Yeah? Think about the potential advertising revenue that could come for it. I'm not suggesting that any car companies is going there, but I could imagine a world where there are going to be robo-taxis and the actual commute is highly subsidized, if you will, but the revenues are being generated through things that the person is actually doing while in the car. Avto bo torej lahko v prihodnosti celo zastonj, a ne Audi. It's like in every market, you have volume or economy services and you have premium and luxury services, and Audi is definitely positioned in the premium area. So I assume in general that the basic service will get cheaper, and then there are additional services you can book to make your mobility life more convenient. When you think about premium these days, premium for a lot of people means it's time saving. It's not necessarily always about more expensive. I always say that utility is the new viral, so basically offering people something valuable in their daily life is better than just plain advertising. Na predstavitvi prvega Audijevega električnega avtomobila pa sem govoril tudi z izvrstnimi strokovnjaki za pametna mesta in digitalizacijo. In ena misel, ki mi je ostala najbolj v spominu, je to, da bomo v prihodnje pri izbiri avtomobila izbirali praktično med različnimi ekosistemi. Things like connectivity just become so much more important. Today already in the US, 41% of the customers, of the premium customers, say, I would be willing to change my car brand for better connectivity. If you do the same survey in China, it's even more extreme. Premijska storitev pa bo še mnogo bolj odvisna od računalničarjev. There's no two iPhones that are exactly the same in the world. Everybody chooses their own apps, everybody has their own music, their own photos. So why does the car not be something that is very much, personalized to you? I think that's where the next generation of premium comes in, where you say, how do I customize the car so it becomes my car? And you can do a lot for that with software. It knows what temperature I really like, it knows what music I really like. You might be able to actually customize and say, I want to go fast through the curves, or I want to go really nice and slow.
So the car knows what kind of driving behavior you prefer. It feels like an extension of my personality. And it's not linked to the hardware, it's linked to me. So as soon as I get out of one car and I go into another car, I'm transferring that with me. And it is, again, if I rent a car somewhere else on my vacation, I get into the car, but it knows me already. And I think that is a future where premium is going to be relevant to that. In tu se soočita dva svetova, avtomobilski ter tisti iz nič ali nenk. The tech companies bring a lot to the table. The traditional car makers bring a lot to the table. So I don't necessarily think there's going to be one person, one winner takes it all. I think it's going to be about the smarter ecosystems. Who forms the smarter partnerships? And look, if you think about all the money that has to be invested between now and this bright future where we see autonomous connected cars driving around, there's a lot of investments that have to be made into the space, right? And probably not a single company will want to make all of this investment. One shouldn't underestimate that car manufacturers have also a good position when it comes to mobility data, and combining those with other ecosystems makes a lot of sense for users and for both parties offering these ecosystems. So I'm pretty sure we'll see a lot more collaboration than we haven't seen in the past, and I'm very much looking forward to this. Naš obisk v San Franciscu pa smo nadaljevali v Silicijevi dolini, kjer smo srečali mlado slovensko kantavtorico Anjo Kotar, ki je čedalje bolj popularna v ameriški glasbi in je bila seveda tudi udeleženka ameriških talentov The Voice. Pred 10 leti so z družino svoj računalniški posel preselili v San Jose in da je Silicijeva dolina res dodobra prepredena z novimi tehnološkimi idejami, je dokaz tudi naša umetnica Anja s svojim odličnim poznavanjem avtomobilskega high-teka, ki ga ta hip razvijajo v tej dolini. Hyperloop je hitri vlak v vakuumu, v nekakšni tubi, po katerem bi se lahko iz San Francisca v Los Angeles prišel v pol ure. In od takrat, ko je Elon Musk to idejo predstavil svetu, je v bistvu dal vse načrte za tehnološki dizajn Hyperloopa in jih naredil javne. In od takrat naprej se je veliko podjetij po svetu začelo fizično realizirati to idejo. Ena izmed zelo velikih je Virgin od Richarda Bransona, med drugim pa tudi SpaceX, podjetje Elona Muska, vsako leto hosta javno tekmovanje za Hyperloop. In v SpaceXu je zgrajena ta vakuumska tuba, 1 miljo dolga, po katerem potem spustijo te pode. Moj brat Klemen je 2 leti mlajši od mene in on je študent na Univerzi v Washingtonu v Seattlu in je tudi velik del njihove Hyperloop ekipe. In so dobili nagrado za inovacijo, ker so bili edini, ki so uporabljali cold gas motorje, thrusterje. Veliko ekip uporablja električne motorje in proba s tem doseči visoko hitrost. Recimo zaenkrat je target 500 milj na uro. Mislim, da letos najhitrejša ekipa je šla okrog 280 milj na uro, ampak oni pa so uporabili cold gas thruster engine motorje in so s tem dosegli visoko hitrost. In da bo jasno, pol ure v vakuumski cevi danes v praksi pomeni... Z avtom je vsaj ne 5-6 ur, če se skozi voziš, če imaš Teslo, čaržaš je vsaj 2-krat. Z letalom je pa 45 minut. Without being cruel to yourself, how to be cool, yeah. Without breaking every rule, how to be cool. Ideja je ljudje že bila v nekaj časa zelo aktualna, zdaj pa vedno več ljudi, podjetnikov iz Silicijeve doline in inženirjev v bistvu začeli zanikati to kot zelo v bistvu neumno idejo skoraj. Nekaj časa so govorili o tem, da bi šel na magnetizem, magneti v avtocesti, potem nekateri, ko so živeli nekakšni hibridi med helikopterji, ampak se do zdaj še nobeni veliki firmi ni splačalo, da bi to začelo delati, ker bi se cel potek prometa mogel toliko spremeniti, da vsaj za zdaj še ni to verjetna realistična opcija. Veliko boljša rešitev in veliko cenejša in bolj realistična rešitev je ideja
tunelov pod zemljo, se pravi zgraditi avtoceste pod zemljo. Po njih bi seveda vozili samovozeči avtomobili. Tukaj se zdaj grejo med dvemi različnimi mentalitetami, stili, kako doseči to avtonomno vožnjo. Ena je LiDAR, se pravi Light Radar, ali pa kamere. Vsi uporabljajo AI, se pravi algoritme. LiDAR je lažje, ker v bistvu uporablja svetlobne valove, da mapira landscape in lahko v bistvu potem na ta način tudi AI vnaprej že napove, kaj se dogaja za ovinki. Ampak problem LiDAR je trenutno, da je zelo drag, preveč drag, da bi ga to akompaniralo vsako avtomobilo in pa zelo velik v bistvu oklep je na vrhu avta. Je pa drugače je to naslednja velika stvar tukaj v Silicijevi dolini. Kolikor se voziš po Silicijevi dolini, vidiš polno firm, ki poskušajo to res v nulo doseči. Zdaj se govori tudi, da bo Apple začel svoje samovozeče avtomobile delati. So samo govorice, ni nič potrjeno. Poster child of California, never seen her eyes but just know. Well, she's the perfect child of California. I can't focus her force will captivate you. Takole oddaleč bi lahko rekli, da so gonilo Silicijeve doline pravzaprav avtomobili. No, preveliko število le teh, se pravi gneča na cesti. Vprašanje torej, ali bi bilo pozitivno, če Kalifornijcem vzamemo cestne probleme. So pa minute oziroma bolje rečeno ure v avtomobilu lahko tudi koristne, no vsaj Anji koristijo. Tukaj so ljudje zelo pozitivni, zelo odprti, zelo prijazni. Recimo, velikokrat greš v trgovino ali grem mogoče v kavarno, pa mi reče, oh my god, I love your nails, ali pa oh, I love your outfit, it's so cute. In si navajen dobiti take prijazne interakcije med ljudmi cel dan. In mislim, da ta mentaliteta tudi potem gre v vsak del življenja, medtem tudi vožnja. Ne? Vsi vejo, da če recimo greš ob 4 iz Palo Alta, probaš iti nazaj v San Jose, boš naletel na gužvo in nimaš kaj glede tega narediti. In zato je tudi velik del življenja je preživeti v avtomobilih. In to je bil tudi del moje inspiracije za album Nomad, ker sem ga kreirala kot nekakšen mixtape, ki ga poslušaš v avtu. Zato, ker sem tudi sama opazila, ko sem bila tukaj v srednji šoli, koliko mojega življenja se v bistvu odvija v avtomobilu. A je to vožnja, ali stojimo, ali gremo kam s prijateljicami jesti. Povsod, kamor sem šla, sem morala iti z avtomobilom. In velik del tega mojega odraščanja so bili te momenti v avtomobilu. In jaz sem želela narediti album, ki je primeren nekakšnemu temu življenjskemu slogu v Kaliforniji. V Parizu na avtosalonu smo premierno spoznali DS7 in C5 Aircross. 5008 in 3008 že zelo dobro poznamo, zdaj pa spoznajmo še nemško variacijo tega modela. Grandland je Oplovo geslo za odpiranje src in denarnic kupcev, ki se ozirajo po vedno večji ponudbi srednje velikih športnih terencev. Tekma med znamkami je tudi v tem razredu v polnem razmahu, zato Grandland iz oči v oči gleda sveži in zelo atraktivni ponudbi. Trend rasti zanimanja za take avtomobile je celo tako velik, da je seznam avtomobilskih znamk, ki v celoti ali delno ukinjajo svoje enoprostorske modele, vedno daljši. Kljub temu, da je več kot jasno, da športni terenci nikakor ne ponujajo enake družinske, večopravilne sposobnosti. A prav v tem pogledu ima Grandland nekaj konkurenčne prednosti. Še bolj kot zgledna prostornost prtljažnega in kabinskega dela, ki na zadnji klopi tudi odraslim ponuja dovolj prostora, pa nas je navdušila visoka raven zvočne izolacije in nizka raven motornih vibracij. Sodoben dizelski agregat le pri hladnem zagonu pokaže nekaj tipične dizelske robatosti, kasneje pa je izredno uglajen, tih in zelo miren. Prav tako hvalimo dobro vetrno akustično izolacijo kabine, ki s tem ponuja za to vrsto avtomobilov zelo dobro raven potovalnega udobja. Prijetno presenečenje je tudi kar 8-stopenjski samodejni menjalnik. Ima dobro premišljena prestavna razmerja za prepričljive pospeške in zmerno porabo.
Opel s tem dizlom vsekakor ponuja dobro vozniško in ekonomsko rešitev za uporabnike, ki, na primer, na leto prevozijo več kot 25.000 kilometrov. V tokratni avtomobilnosti smo kar veliko govorili o odpovedih in avtomobilskih salonih. No, v pariškem primeru so to odpovedi znamk na samem salonu, v ljubljanskem primeru pa glede na lanski avtomobilski salon odpoved celotnega salona, ki smo si ga obetali vsaj na 2 leti, če že ne na vsak. Pri nas, če odpovemo, pa odpovemo vse, kar pa je velika škoda. Gospodarsko razstavišče je po dolgih letih obudilo slovenski avtomobilski salon in to v takem novem konceptu. In gledalci so ga imeli radi. Obisk je bil zelo dober. Zakaj ga prihodnje leto ne bo? Zdi se, da zaradi v enem delu istega razloga kot v Parizu, ker nekatere znamke solirajo in hočejo pozornost zase na posebnem mestu. In drugi razlog je verjetno v tem, da avtomobilske znamke v Sloveniji danes odlično prodajajo avtomobile in jih očitno jutrišnji dan ne skrbi. In mi držimo pesti, da ne bo novih 15 let treba, dokler ne bomo v Ljubljani spet imeli avtomobilskega salona. No, naša oddaja, na njo ne bo treba čakati 15 let, ampak zgolj en teden se vidimo v četrtek zvečer na TV Slovenija 1, vmes pa seveda klikajte na MMC, Instagram, Facebook in pa na YouTube kanal, kjer so obširnejši prispevki. Se vidimo.